تماشاوان نجا ما بحثا صوبیان کر، ما بحثا قوچخان کر، ما بحثا گرمه کر. کام هرن مردینا ما نافچه یا مدیاده. وقتی که مرد بجه مدیات بگو من باجاره که پرچاندیو پر زمانی دوی بکه بیرا مروان. ایجا صنعت ین کو ام بجن ایده برزه دبن وندا دبن خویانا کن بره توک سوریانیت کرن مدیاده. اما پرانیا وان ضعفی وان نبجم تف پرانیا وان. وی کار صوبیان جی بره لمدیاده سوریانیت کرن. ایجا سوریانی دفج وی کاری بردان. نه وی کاری هب کی دهب. یک جوان نونران اوسای ین صوبیان عبدالقادره. يعني حبكي دهب المديادة مانا هما اوكي تشتكن في كارج جبوكو نمرة دوام دكه يعني دبار شخو بينابه جبوكو نمرة دوام دكه اجا في حلوسا استاذ عبد القادر دفي قيمته يعني دفي مرز جرا بقرا ام جرز جرا دقرن اذا بتش مديادة زندي با خالص استاذ عبد القادر الودره خالص سواته بخير به وكم جو خالص حقا جي تشتين كافناره بري سرياني المدياده دستي وان دابو زنعت دستي وان دا هيجي كارن قدر قيمت تكن يعني وقت هالكاري وقت زيفان في كاري جي سرياني ام بو نهاد دستي عبد القادر استاذه كرمش شي سالانه چخاص شي دكه بچخاصي دفروشه دبارا خو بيت كاره نكاره خلق المدياده هيجي وان صوبيان دشخلينن انا خالص. بله برز حسین کر صبح بخیر به براستی وقتا گو پاییز ته برب زوستان و امچن وگو به آمادهیین زوستان نشتی رکرنش طرف مالبات و طرف هسته و براستی ازینگا آمادت کن داران آمادت کن وگی دیجین صوبه داران آمادت کن نه کشیش بر وی هوای وگو به هستیم بین صوبین دارا ایگو مدیاد بتنی مایا برز عبدالقادر ارباغ نه کی اوجی آمادهی خود که هدی صوبات که واچید که ودبرجی و نکت فروشی براستی هنرک ضعف وگو به کفنا ول شام مديادي بطيبتي بشكل كي وقو بجدات تي آماده كرن أو صوبا قالوا هرقلي في حذر كرنا في صوبة شنو بآگاهي ديما أنا هاكي أبونا مهواني وانا كي بريز أرباع قوت بجورا ما شاء الله صوبة وقتا قلت لوات مزين بكامي فاصوبا بيخن قالوا نهاكي خباتي وشاوات ماشين ونشاوا حذر كنوا ونبخيراتن بيشي صوبة ما يعني أم جهابين دست بيتكن حتى نهاكي أم يعني أنجا ما تشيتكن چونكو چیکنا و نه هنکی زحمتی هیا امک تیده هیا خواهدان تیده هیا جباب و پاپیر وان ویشید کن یعنی جبشکادی وز ویشید مازن بوما صوبه ما یعنی گود بیشی یعنی جبوی هندروا ان صوبه قنج از کارم بی اون چونکه هندرو تمیز دمیدن نه مثلا کومر هندرو عدم که هر سال گرک بویاغی بکن فلان یعنی صوبه ما yani جدل هندروا تمیز دیلن انسان رحسز نابه انسان يقول قلب hastalığı var habe نکن مثلا وات شری قلام مشکن تین صوبه مدبن صوبه ما yani genelde am Çin'e günde yalnız Çin'e Avrupa, Çin'e İzmir'e, Çin'e İstanbul yani özel müşteriye mahane mesela bina Almanya devre ولوجي yani bu şekli midare halet yani هاكي وني چندا آماده کن جوانا زبستانی وقتی دی روزی مکارن چندا چکن هموش بدستاتی چکرن ایشه کی زور زحمتا والله yani sale pensada ki ancakım çetkin yani piçki zahmet ya yani juvena ki roj olarak anızanım az bir roje devil qas çetbe çünkü am parça ve hazırtken piştam tebda penjo 20 so muhaleftin yani أذكرهم بينجح حبيد ما هكذا أنجح لفظنا وخلاص يعني بقول طيبة منديك فاسو بوجهها قالوا ونكرم بحسها بكن يعني يقولوا أخوهرن أنزم شوانا ونكرم بحسها بما صوبما بتركيد بأليبس شكلي وكا شكلي هيكي وانا جبوي قدار مثلا درج هالو هر ندا دقنا دار رحت هرني وخشك بيك يعني مثلا إيجو جروفر شدبن دار رحت بيناك متى özellikle sobe god be sobe midyade özellikle wana او alif şekli wana yani jüena behtir dina millete hatına naskirin yani
هاتو به صوبن کومرجی هنه وقت دیجین هاگه و گازا سرشتیش دی نافچه مدیاده گلو فی عیشه و تاثیر لیکر کیم بو an وقت بره دوام کی Valla gaz yani belki hineki ama zahmetki nade çünkü özellikle bajara kalorifer bun kalorifer cihana ki dise dibine doğal gaz zaten kalorifer soba peynir kıstın kim hineka go dar kulamış kirin اوجي جبوي رحساسيه جو رحسيد من قال حساسيه تشتي ايجو دياليز تشتي ولا ده مثلا وانا كي belki yani bu kamera doğal gazı hav bıkırın ama genel olarak fazla etkinlik az ve inancı edemem. Yani az bahortkim agre daran o gibi baruaj hebet ruxaş goy xol bare germ bike الجامعه o gibi dera behtib katib karani nu kanım bahsediyor çünkü çavaçi yani devre mazlum vaka camia dera zaten sobe mazlum var çetkin yani ozal nakışlı susli çiçekli falan wana jmat xazın am jwara çetkin yani. Fiyatı var ça ego bxaze go bikre u hak şora soba dara pexe. Fiyatı var sobe ma je $200 dest petkin hatta $500 $600 hana yani الجورا تنكبون وقالنبون ومظلمون وانا كي لا بدك يشتبه برسكا زح وقو بمهم جس خازم اف قالوا اف هنر يعني هاكيش بناقو بدومي كستيل سريل ودي ونشاوا وبيد علمين انسان ان كستي كسناي بناقو خبع من ذي هنري والله يعني تزاني مثلا الدنيا تخوازي قور حد به يعني انسان تخوازن يا بنا معالم يا بنا معمور يعني كس هو سريخوتش يعني بتشتي جرانيرا يعني راحتيه تخوازن كجويناك يعني كيما ايغو تخوازن فايشا دباشا مالا وافا قوت بجورا رحمه الله بابيوا وقال كي بخيراتن خدا جورازبين برز حسین کرش ایرو ام بونه مهوانه هستن صوبا برز عبدالقادر ارباغ اونها که صوبه خو آمدد که او 3 سالی گل نافچه مدیا دی وا صوبا آمدد که ولاتین وا صوبان خو په گرم کم دلی وا گرم دبه ام به کسین گوره بکریجی سر خیره بجواره او دیسه گوتنم در ناوندی